أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوني نعماما ننجري ما آتا ودنجرانو أرو أغاقولي اللخو ولا لقيك أورني دنجتي يرو ودنجتو كوين نجين أستاذ أبو بكر حيدرة أرو الدين أرو سيدين قرموس كوماندي ورا كبي تونغو ما كبي تونغو ترينغان نانا نيوغوما أي غريما وكوين قرغندو كتا آسو كومانتينغا ولا لقيك أورني دنجتي إن شاء الله. ومارمو ولا لقيك أورني دنجتي أمية بن قلف ورا قينيغا كينغا nasa wunya badir kota serebenu ga kara kahirnum banginga ora koyi nanti awkene tanyere sere ugara serebenu mana burawo ningar ntolliga ken kahana wakene tanyere sere ka serebenu ga kara oni kamana kunya qibaren sau ataron kama aro himenu ga mana burawo kubenu ga kara ayugono tarko gumunda itoontu serebenu gar kari ira kuntu hono qahana wono kun kallana matui serebe gar kari ke matui wa serebe ga kara hono wono kunto matui kembera himeno tonga tuyaro kallanu ga tui o kamani sawa taron kama honne ke sabra fami na kitai kengota wala lakheke ora khenkati umayyata bun khalafu ora khenkati aga kara mo bere aro serebenu gara kari aro lahala nu benu gadangi tawe yaare maga ora khenkatai ka orni sage umayyata bun khalaf qallege na detail ke sabura fahame go kitenari tarqu gumunda ko inanti umayyata bun khalaf ta kemme nyangenyanyi abdurrahman bun auf ya abdurrahman bun auf akeni sira isrota me bega jate tawbati wane ninanti arjana dungonyane abdurrahman bun auf kun surota miri umayyata bun khalafi addaka wuli menyenye abdurrahman ya nansame salama unkane kembrenga iga tubi watbe abdurrahman bun auf nansame aslama unkana nyqili ti abdul amr anyqila abdul amr amara hawagra tobe sai kenya haike don abdul amr ke umayyata bun khalafi ya qili kenya ar makaswi birambe abdurrahman aga salama ke tari togon sawu nambu abdul amr ya na abdurrahman bun auf aranya kinga kembrenga serem panganya waqil abdurrahman aslama on sabra akebe gana adaka wuli minyenge ken umayyata bun khalaf ya kembra kenya khili to qasaka ken abdul amr ya umayyata bun khalaf ya khili abdul amr kembrenga biro bire ara abdurrahman gana gema gana ta abdul amr a kenta luno abdurrahman bun auf ra to ke qonini na sawinya to ke wure asire kembra umayyata bun khalaf ta dangan timmini mori an to qonini to be amara mpawagara to be sanga timmini mori an ken to qonini kembra ata abdurrahman bun auf ra kembra ke to gantalanda kembra ngi on ankri nanti abdul ilah ngon ankri kenga ba abdul ilahi aronyana alla komenga wa hari bornu me wakhili ilahi wi bornu kana khiligi abo ken sabra abdurrahman bun auf amaken qotoni kembra umayyata bun khalaf ani abdurrahman qilli abdul ilah nya khiligi toy kembra umayyata bun khalaf ara abdurrahman imenya mau nan same salama on kana ni kella halari kembra biro bire gana gem anya khiri abdul ilah agra tu birambe nan abdul amr talara kembra nya khili abdul ilah abdurrahman khanani umayyata khili abu ali na sawe umayyata bun khalafi allen wahanan to nyi ali wara khibaran ko ni alla gana dunya tay wara khawan kata hila khari ali ibn umayya ibn khalaf
ora ko isa badr kota birambe gajanginga qoto umayyata bun khalaf ay me yawai agi ga saundengo sere sukama ken so kama nankara nan same ken kana umayyata bun khalaf ay me maimuna na lig gajange qurayni aminyange ken sawabu burenga uqbat bun abi muayti kenya na jakoya na litai gajange qurayni agari ara qurayla halangari mobe aro gajange ndiga mo akanu a keta ken gono kama na iya ren saundi aw mena ni dukini ini ngarndeliga kembrenga ina kidena idu mangasa na sababunya iga na serebe ngarndeliga gajaranga ken kamnenta unta ken kalli kembrenga mangasa nyana nosa ken sabunu mayata bunu khalafu aya aw gajangen diga mo mobe aw kamane yaren saundi purke igo sere wali ni dukini kenga purke igo kisini kallenga mobe na sababunya ser khurunga ngo kamanan kara ay me yawo kuma a tokella la riasi ndengo akumane yare nyara yara gajan quraini ma agari abdurrahman ibn auf wari kinna ya abdurrahman ibn auf kana arasran gonun kari gara kun kari wati be kumma ndoroku ari kahanu aw kamana kun kahuma me nandi ka ho gani manwa ken kella halarsa umayyata garawari bane umayyata kusagara akhiri ati ya abdul amr ara akhiri to khasake to be ganta abdurrahman ti ige gara ke to mu wati be ima umayyata jabi kembrenga asagari hila kharati ya abdul ilah ya akhiri ke toy iga gemu to bere nanti ane akhiri kenga kembrenga kinga nya wati be abdurrahman ti tikra jabi kembra umayyata ta dangane ti kembrenga ambay kuma na ndoro ku bero kanu benu kahuma me ngenta ankeli kata hoy himbe khairinga wan kama dina kuywa a kembrenga abdurrahman de telkin qangai ati ngeme hayangure yirango me andro kelga ngeme hayangure ngerga arille me ali kembra anga norga anno ka humana burunga o dum manga sanatin na brenga be gabenga tar hugumi wonu nda ko yinanti umayyah ibn qalaf tara kuna abdurrahman nanti aywa telin nyogon qadima kempin tagarawa nyogon qadim pin tagarawa kembrenga qaringeriga aga ningeriga ngewi dum manga sanati nyogon qadima ngabe gabenga nyogon benugo qamini a umayyah ibn khalaf ka abdurrahman watu nanti sirani na bringa be gabenga ma kenno ko su abdurrahman ti anda tongo kenno ko sui mi andoro ko benuga ma aro kahanu benuga ma reseri kemra da umayyah ibn khalaf adayar ya tikitenga na sabunya watu na burgumiani iganariga awi duma nga sanatin na bure ikenga be gani bo kewanya na sawi na islaminun dema kewanya na sawi na islama on kahana dema abdurrahman ibn auf arariga tiki hakarlai kembere abdurrahman ti ikero umayyah ro iremena ara umayyah riga ti itta ingitenga kembere ninno ingitenya na aremeliga kena aliya kembere nga yo kamana ndiga kata mana burumbangia ni to kamana ndiga mana burumbangia masalan dangi iremena umayyah ibn qalaf ara abdurrahman tirni ti kembere nga ti islamin kuri yugo bega wil tele kanyu nuri nyeli nyintenga o himbe gijmenga nyeli be goti hirige nyintenga o yugo be gijmenga tieli ken kangai nyeli ndarabe won woti hirige ken nyintenga o himbe gijmenga tieli ken koyga a ken ko so abdurrahman ti adangan ati ambe gara kembe go tikeni hamza ibn abdul muttalib ani kenga asadullah wa rasuluhu ara ke ko watu umayyah ibn khalaf ti atike yugo keigo kira gole wurndi oku kama aya galan takoni ati kira karnde nsanke ndokuro menaga ara serenga benya karokuri itoke masala ngayo kama ndiga kata mana burunga ngo hamana bane iro bilal qusagari katime bilal ibn rabah nan same ke kane umayyah ibn qalaf akenya na bilal ni akenya kome kembrenga ara toranda mensu saw bilal kama birambe maka kengana taw awdiga na wara sengolin singanun kama na girdare mutu na wara agijmeni ti foka anka hernaw ti muhammadu ya bilal qawtni ahad ora ken qisan saw atarun kama nan dangi ma Allah harai mega woni dangi bilal ya na to kella halari Allah harenda karan nan ta haike ahadun konne be ti wajibi kin warna kisni kemra Allah harenda abubakar no kuma nan ti bilal ta tambire ura bilal tambini kenno qusi abubakar afamu nanti Allah harenga kanuna nanti ikena qubo na kannen poro kenno qusi abubakar diga ikara nan nabur gabewtu kemberenga diga bilal qubo umayyah ibn khalaf ma na kannen poro
bo kenya ngate su halasa i haygari me gajan qurayndi umayyah ibn khalaf ya abdurrahmani awa abdurrahmani kitendi are ni won abdurrahmani kitibane ni iro bilal haygari gemu iro bilal ga gemu watibe bilal ti tiganu umayyah ibn khalaf yaywa ken no bilal ti la najauta in naja ati yeli ke ganta kisi agana kisi yeli ke ganta kisi agana kisi ken no abdurrahmani ta dangani ti bilal ti ki hange mana buruye na mana burawa kembrenga ke tono ngira mana burawo ngura ka mana buruma bilal sagara ka ati la najauta in naja ati yeli ganta kisi agana kisi ke ago wati abdurrahman ibn auf adime bilal ure ken no kuswara digame koni digame be ganya digam porgo tonte amaga ati kamo ati hatamin yare leme ati ya hatamin yare kereme tibuno tinda himenu mana brawo angi ngana tan kun kalli dingeru ruga ngeru mana brawo bati bilal ti ike koni la najawta in naja ike ma kisi feu agana kisi kenan no qusu bilal qusaga kule ati ya ansar allah haza rasul kufur ati ya alla dinan de mandanu ati kebe hayre ke hay kahirawo nyongula nyime kahirawo yungume sunta kahirawo kege kembirenga ke hay umayyah ibn khalaf ay ken no qusu jamal korea ken no qusu jamal korea jamangari korea watibe bilali aratu nanti keta umayyah abdurrahman ratu keta kisentano nan samegen kana hayra ke diame be koni bilali ra tibare ndangi halle diame ke ki allah harenda abdurrahman jiragi ke diame tamake ko abdurrahman imen nimisi diame ke konnendi kemira abdurrahman atubi kata allah na allah ya hemuru kemira hayra diame be ko nandi bilali ni hatam min yagarelle me apna sawi abutunde nako allah harenda jiragi kemira kana tubi kata allah ni tubin qalasin kemira islaminu igari kori bilal igari kori umayyah ibn khalafi aro abdurrahman aro ali keta bilal khono kamanti la najauta in naja aw kuma nake koni watibe kiganya abdurrahman ratun nandi moyendai ka nan samegen kane kebe gani ammar bun yasiriya ken ko sagara are meke are nyugo ke ken aliya umayyah ta nyugo ken ali ibn umayyah akusa gara tanun charo bakawre tika hanga kinga bana kenu tikenga nyati umayyah ibn khalaf tara kule khane ara khawin nan kule abdurrahman imeti ikema domina ken kule khane ima domina memu fefew ima domina memu nan samege kane kinga nya wati be igere kitem purti baki ma nambu iro mena tikenga nyati islam nu nyan kai kamate kahanga iri kutukutwa iri kari karmo bure ari re me iri sukari kella halari kembiranga umayyah ibn khalaf abdurrahman ra qanun anta yamana bure ya kuma imegara lamru mobe ka ahilla gari kallenga jama'a yana kari dil islamin jamani kebe gana remenga imera ken gari ken ammar bun yasir ora kunsu ko manten saw ataron kama kembrenga hono khanono kun kallanu matui hono wati wahab bun al haris ila ken khana kari gilika hirundi aro amir bun zaidi ken khana ura ken kar kahirundi aro uqbat bun zaidi ila ken khana kari kahirundi aro umairi kebe hay kenni komai gilli kahirun go iqan hore ila kome be qannen poro aro nubayhu bun zaidi ila ken khana kari kahirundi aro ubaidi bun salit ila ken khana kari aro maliki ibn ubaidullah ila ken khana kari maliki ibn ubaidullah ibn usman akenyi sahaba khurebe gono abu talha ibn ubaidullah ken akhi wonya ken maliki qaira ila ke kari badr kota keni talha akhi wake boketa igras aro talha ibn ubaidullah akhi go kembra ken maliki kenyi ganya unyigara mana burawo ka ajoge halle ura jogi kempale ura mana burawo watibe kempale akara aro amr ibn abdullah ibn judan renyo be ganyino te amru ila ken khana kari badr kota abdullah ibn judan akenyi honnan sirai gilimaka honnan surundi abdullah ibn judan ora ken qisan sawataron kama wala la khidangin tonde
Allah hare sirebe Allah hare ngani ga da Taifa ngongara tauna ama asaganda ga sageto no maka ya tantar no maka sirebe no gara dema naroni Taifa sirebe no gara dema naroni maka bas ma kita Abdullah ibn Judan wo kundi aro himeno gara lairun city Abdullah ibn Judan kara nanti to uma dunya siren to nye maka kemra Abdullah ibn Judan akin sertu indai maka mosri kemra kelleme ken Amr ibn Abdullah ibn Judan ya ila ken kari Badr kota aro Huzaifa ibn Abi Huzaifa ibn Abi Huzaifa ura ken kana kari serebe gara ken kari Sa'd ibn Abi Waqqas ken kari ura ko ina de honu kallanun matui aro Hisham ibn Abi Huzaifa ibn Abu Huzaifa ura ken kana kari serebe gara ken kari ken Suhaib ibn Sinan ar-Rumi kenyana kare Suhaib ibn Sinan ar-Rumi kenyana kare aro Zuhair ibn Abi Rifa serbe ken kari ken Sayyidina Abu Usaid ibn Malik Maliki ibn Rabi' Abu Usaidi aymeto en Maliki ibn Rabi' kenyana kare aro As-Sa'ib ibn Abi Rifa سلبي لكن كاريكين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف كينا كنكري أرو أعز بن صايب بن أويمر كمبرنا أكنو حمزة يانا ميكتا غجاين قريني حمزة را جوغي أجوغي مفالي حمزة را أمنا براو Hamza gara mana burawa watibe birambe manga saringa atinga kinye gajange nyima le diga hale Madina manga saringa atinga kinye are meli na la manga sa kembrenga amanga sa hale au kuma ndiga maka akara killen kembrenga aro Sabratu bun Malik ken kana gira ken ka mana buraw Al-Harisi bun Munabbih Sabratu ke ira kenkari ira Sabratu bun Malik ira kenkari aro Al-Harisi bun Munabbih bun al-Hajjaj ira nyugo Munabbih remebe ganyino ken Al-Harisu ya ira kenka kari Badr kota serebe gara kari ken Suhaib bun Sinan ar-Rumi ken yana kari aro Amir bun Auf bun Dubair serebe ra ken gari ken Abdullahi bun Salama al-Ajlan kena kari Abdullahi bun Salama al-Ajlan aken na kari bo ira serebe num mana brawo woni gara honu kibarin sau a taron kama ira himme num mana brawo gari ingar telliga wara honu kibarin sau a taron kama kebe gani kibarin kutinga orni dangi tikinga hoyi mana burnu wati kenda Abu Wada bun Dubair as-Sahmi ira ken mana burawo ira amana burawo watibe Allah harengara wari Allah harenti sabanunda atilleme wo kemawa lenyiwo wa ma Makka kemar gajen Qurayni kellen yugo tigeni sirgote angoti wa jagundana ni naburenga binga ma wa lemne ki karen Qurayni Allah harengara kikoni Allah harenti iwonna manga sa ate akomi ya ga arenyi wo kirintenga yu agorni I hawa ke manga sa akomi ya ga arentenga wonna manga sa kemira kinga ya watu arenyi go ke atoyen Muttalib aw Makka iwonna agorni I hawa ke manga sa kinga ya watu be gajanga nyime halle Allah harengara manga sa renya etapu nusikia etapu hana ken wujunun na ati dirham senga wa serebe nura ni hungumwa kembere ga kuma manga sene wujunun na ati dirham kembere ga serebe nura ni naandonga kuma manga sene wujunu hili dirham serebe nura ni korndonga honyina magantuma kun galen wujine dirham Allah arena manga sarenya ke tapunu sikai kenga ya watu makan konti kembere ga ona okilebu mana burukuma Allah arena ba himme nuriga o ma giri na nugu manga sa ono kilebu ma kinga ne Allah harengo annunni a hobbakai kinga ne wati be Allah harenga annunni a hobbakai
bo igara gemu kende watibe kebe gani iwo kere me ken abu wadare me ke ken mutalibu ya mutalibu ti agra kebe go kiranta suronore ike hawa kiteri nabrengi ma sengira ike na kento dagungandi nanti Allah hare ngon hobuai ai atigenda kenyana kenno kusuya ko sagari setu hongutu nandiga madina adiga hawa mangasa tar ko gumunda ko nan tara mangasa kamuna ati dira wujunu nati dirhamu akene sere hana himbe gari hawa mangasa Allah renda ken wata ko mi ya gawo arintinga arani wallintinga orna mangasa kenan igrarga Allah ren to ni kitan ko to na kama mosiri akomi ya gawo arani go ke orna mangasa kemira tar ko gumunda ko nan ta ken sere hana himbe ga mangasi aro wahab ibn umair umair ibn wahab shayatin quraish na kelle nyugo ila ken kahana mana burawo serebe gara kelliga ken rifa'atu bun abi rifa kena mana burawo aro abu izza amru al-jumahi abu izza kebe hay ato na amru al-jumahi ila ken kahana mana burawo badir kota tarugumunda ko nanta kenyi suganai abu izza kebe hay akenyi suganai ara sugenga bembuni na salama on sabute ara sugenga bembuni na Allah harayin sabute suge keri na sahabanun sabute anyi sahabanun kanati innene sugende kembirenga badir kota ura mana burawo ira mana burawo wati be birambe serungo kamana li isirum mangasa Allah harenya o kamana yare mana burukuro mena birambe Allah harenya anga tawmbere atala ngati ya rasulullah ati ya Allah hare ai ngatu nandi ike ni miskine yani ya honte ma ikoren ka hana gabe ne kennan ya halid da wan ka hana wi kama kemira ampinni ke ani ke wara honti ke ma Allah ren kara hay Allah ren da tunandi tunguyeni miskine yani honta ma akoren gabe na gara ho ko asu sabati Allah ren da tunanda tunguya ko kenno ko sui Allah ren ti aiwa o wan Allah ka o lahidu qotenya kinanga Allah ren ti o gana ngara kembirenga anta sira sudde mana ko qonna gundi anta sira sudde mana ko qonna gundi kenna ngala anta sira sudde mana no gaja ala rana kella rqota utara kanati dungeta ira lahuru liga kenna ko sala rana nyamare enkini nan tuna wasa birambe wara wasa ariset holiga adiga makka agadan makka watibe akin halin makka shaytanin sangati asonomenga akusagara ko makan konda nandi aiwa tigira Allah haren korto tira Allah haren korto ati sahartu muhammada tigira Allah haren korto ira diga lingu nya kara kinya sauna riwara kiganya watibe agara lehru bewtu nanti inta islamun qonni inta torono tinenga asage kingolle qase agolla kinga sugebe asage suge mbuni islamun konturndi aw islamun logono awi kana awi bakal akhirah ti sugenga kinga nya watibe aw salamun bakal akhirah ti suga kinga nya watibe kimma suro o de gajenga kin hilla khari atlanan ka hukahirnunga aywa nali Allah haren gaja birambe sahabanu aro kayirnu gara mekita uhud qurayli gajenga nondi ila kay gorga hilla khari gajenga nondi urariga hilla khari kina abu izai atwayna amru al-juhani igrariga wakati be kembre ura siti nala saundi Allah haremure ura siti nala saundi Allah haremure wati be Allah harenya anga sai Allah harenti kembre Allah harendu nyamari tuna kannen kutubakai tuna kannen charobakai kinga ya wati be akule atala harena ngane tala harena mpiniya ane kannen poro tiwo salama wo tubini nalo salama woni talare ni qanin poro tuwa tubini na lo salama ona Allah hare nan piniya ken no koy hadisa igono hadisa ke atu inden mosri hadisa gumma Allah hare na ken koni ke dingirai ke hadisa na kangai Allah hare nti la yulda'u almu'min min juhurin marratayn ti mu'mini unda mu'minin qiyini mu'minin ta qiyini kumbane ri tahillo mu'mini anta qiyini kumbane ri tahillo ri annan kitello ni hoy waran qiyi anan sagan kitalo ne ken gumel khal tigenta yana kembirenga Allah hare wa amara an-nabiy bi darbi unqihi
ken no kusala renda nyamar ne ya tuna kanen charubakai ken no kusui ira kanen charubakai ira kanen charubakai watbe Allah haren kitana nyamar ne ya tura yungula ken diga Madina Quran diga Madina tawnyana wala laqai sirun kutunda serebenu goli laqenga ni layru gurujenga kembira wanyana wala laqai kunda ira yungula diga Madina kengani Abu Izai Amr Al-Juhani kembira ke la halanya ke mawari Qur'ana aya wono kenyanka aken kibarere ken Qur'ana aya ati Allah ta Qur'ana suratu Lanfaliri ati wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum ataqamu ati Allah hare wana la murutuwan ken jambana ko ba Abu Izza hayra kebenya nan tuwan jamfana a gemulairu khaneberi wo ken gurujana ti faqad khanu Allah min qablu to qara Allah me jambana same ke kane kemira fa amkana minhum Allah hayra ma fa wana ken gitel an bai Allah ya gari kina an doriga kembere na ke yanka ke war kina Abu Izai Allah ya rugurujen sabura kenan ya le hotana wono kahirundi hono ti Suhail bin Amr wani ga akhbarin sawatarun kama ila ken hanan mana burawu Badr kota Suhail bin Amr wa kenya khili Abu Yazid ira ken mana burawu birambe umma Sauda ummul mu'minin mu'minanumma akenya ile tarhugumna ilwaya ke hilla baka Sauda ya ma kenya mu'minanun sumai kembrenga Sauda ti kotai ti kunni ga diga Madina diga dua afrare munkara banu afra na sawnya surohil ni ga sedin furawu Badr kota nambu kenkare Allah na dunya Badr kota serbenu ga sedin furawu silaminu do rakhin won kati i tonu aro i qablanu aro sir haqabe won rakhin won katai kanan same ngane kembrenga surohil ni ga sedin furawu afra ngondi ti kunya diga dua inya diga dua ken no nya khibaran kusaga kinya surohil bega sedin furawu wadigana Awfu bin Afra ar Muawiz bin al-Afra kusur hilani ga serin farawo ke qabilari Saudati o ma Sauda ummul mu'minin tikunya daga dua igada dua ngen no yer sa ira qibaren kinyu kun wannan dai aiwa tiro mana burle ga himen mana burawo tiro le Madina kinga nya wati be Saudati ken no usui iga usaga diga ikara tika ke watin nani hijabu makkati Allah hare nya kun kama kagumun kama na sawunya hijabu karakaran dai wakati Allah hare kagumun kama aga mai sirrin kutuma na sawunya akoni nanti sirrin ta kawa Allah hare nya ku anun se teta andet nai hijabun taru mena ke lagarin na likabe annun taskinan se aga ne tirnin himbe ana tin hijabun balle aran ke ayama yan kahina tikenya nan same ken gane ken bala na hijabun gari kati Allah re inka gumun kama kembrenga Saudati tike kota Allah re ni ike kombere donc ike khari tantawni nan ga kandi igar tantawni nan ga kandi iga diga ira ni mana burungo kompendi mana burungo kombe gori kembere ira ni Suhail bin Amr ake amo sintanengo tatenga kompenta tewe amo sintanengo kompenta tewe enyantona akitum pili wara kahu akanenga niyetu enyantona akitum pili kahu akanenga niyetu me Saudati ikigra ke war watibe kenno khusui illa halan sanse na sawana Suhail bin Amr makasir khoreyan khoresiyan kenan tlana yedike mori kenna Sauda bu idga moni kenno khusu Sauda digame be agamagem Saudati Suhail bin Amr ati ya Suhail bin Amr ya Abu Yazid ati qamoni an gundunge adukini ayi kalla darundaun da ayi siki una kari darundaun kama tikenya ngam pasoke ti mani sabuna ara dukini ayi kalle mutunu kenya ngam pasoke arakyako watu be kina Allah ran wata Allah ran kusani ya Sauda yala an wasirunya murtini ni wara Allah ari farengawa yala an wasirun murtini ni wara Allah ri farengawa Sauda ti ke mara tuira hobrengo kenno kwai Allah renga ke digame kira kenno kuzu Saudati wallazi ba'saka bil haqq atala renda ti kunati kamane be garan qiti tunwa wallahi ike gara Abu Yazid wari kella halari kenno kusui igo mobe igo kamuri wo muyeri matu kene gara ke digame ko kembere nga Sauda ara Allah qafar gese muri atubi kata Allah ke digame ri na sawira digame be ko digame ke magem
ange ngamana kahirun ya su ni wara Allah are fare fasati Abu Yazid rakani Suhail bin Amriya ti haruga na kalle mutunu undunge uni kari darundaun kama tikin yin gamba suke ken garan Allah rai motawun Allah ran kara jabe yala wasarun sunu ni wara Allah wa an wasarun sunu ni wara fare ngawa a kemra ati Allah ran da yi kunati kamane be garan kadi tunwa a aridu jiragi atubi kata Allah na Allah kafar gese muri kemra kennan hale kebe gani mana burun kibare hasa hono wati kenda abu zaiz bin umairi ira ken khana mana burawo akenyi serebe gara kelle aken abul yasar ya narga birambe abul yasar garariga abu zaiz kebe hay kenyi mas'ab bin umairi akhi wayn kembrenga agarariga watbe masa ibn umar ta dangana da dangi ke sahabai kana abul yasari i akhi wa kewa ma asitinde masa ibn umar ti abul yasar da ti aiwa an kiten koto na kamare asidina koto ni mosirre na sawunya amani hungume gurenga mama awrna ma sa tinna burenga be kembra an kiten koto na kama ma sa antlanga gilike anya bana sa manake agiken kose akenda suma ike sa mana yani masabuya agani warken la halari awrni sahaba ke Omar mu kebe Mus'ab bin Umayya ariqan to abul yasar da tanarigati hangaire ani anarigati sembe annatu amani na burgumai awurna mangasa amara nyugo ke kenda suman nanti aga ni wari awurni abul yasar ni tokono ani wasa kembra diame ko himbe gara giken koso diame be ga balar mosri kembra kewa ko ni nandi sahaba nuku allampi mai ma musalhari i allampi kenyi gan koto iro mena amare maunga kero ke osare hawe dongo ara wari iriga nana ma atani kiton koto na kama tina sawiya na burenga benga mama keno kui onyi tina nan kanyo ke haimar me awara amulingara aka sabanu go allampi kenyi gan kote ma mosiri kemra kennan halle ora ko yo se hidangin tunin nanti Abu Sufyan le nyugo ken amr bin Abu Sufyan aken kana mana brawa kelli kuna kelliga sayyidina Ali karamallahu wajha akena riga ora ko nanti birambe akeno Ali khoni ga katime iya nga yan atoi aken khusui liman kauntlai aratu nanti iga me dukin aliya huremi samallawala ken khusari ka hanun siri ni dukin aliya ken alira amana brawo ken amru ya ibn Abu Sufyan lenyi wa amru ken kana rige o maremu himbe ga toki ke kembra ken al-Abbas ibn Abdul Muttalib al-Abbas qibare orni kenko al-Abbas akenni Allah hare mpawatunai ora ko innanti Allah rengara sirebenu jate nan to makara al-Abbas wa kunni kenna Allah hare saunte mosri ra place gabe wudu ka himbe gara ken silamaun ertarni kenni na brempi na sawiya atamonun sankintenyi quraisunun do menaga akana silama odro tambokin ta kidene kenya sawi na silama eratan boke gajenga kana quraisunu gajenga ke kidero na brimpin gajenga na sawi buna setenya hawandi kinga lagari le no mana ya gajenga ti Abu Jahali duro khotenga aro akanuran kotawu kembra ala basi akoniri dunya gajenga quraindi nani asse suntari kembra silama on konna untari Allah rayma konna untari kembra ri gajen qurayndi birambe tarko gum gara ko mawe nan ta gari gajen qurayndi Allah renda ko yinanti amma kara wa kendo sahaba be gara mekita aro sahaba be gara mekita ken sahaba wati kenda abul yasar sayyidina abul yasar radiyallahu anhu aro kena mekita ken lansariya aro kengra mekita kembrenga kenda ariga na city birambe wura mewari yoko amnana abul yasari ratuna dike hay ala basai Allah ran kara koyi nan di sire makari kembrenga kenda fere mundu purge ga city ni mowe ango hamana bane abul yasari akusaga bali na basi city nde yawari agen kusaga ariga nan da kahu mana buruma ada aka hu mana burwa
kembrenga ira kiten sidi mosiri na kotoni na ka humana burunga birambe gajanga nyime manaburu iwuru hana nyime igara manaburu le ken wuru hana nyime abasi kiten sitinde asiten koto mosiri asaunde awi gutumene na sawunya abasi serani ati mandai mosiri adaren gilenyi wahatance gumani abasi serti mandai mosiri o wadni kenda sanfa dufa kembra ala abasi sitege digai ato gutumene kenwuro taro gumunda ko inande Allah hare makkenke kenwuro Allah hare makkenke abasi gutume kanema yilenga kare kenna ya sahaba yono kenda Allah hare injaten tawni aratuna da Allah hare ngi yawo yilenga kare ken sahabara Allah hare tinati ya rasulullah ati wuri amakkenre manan sola baga kongo Allah hare tara ati mpawa tugune ken ala basiya ken gutuma kanne kenya nin sola baga kongo ngare mpawa tugune ala basi ken gutuma kanne nin sola baga kongo taro gumna ko nanti abasi aro Allah hare na honura ko nanti sino hili wal masino siki an qasa Allah hare ngati sino siki wal masino hili kembre ga hunyina mamai aro Allah hare na khala hare mpawa tunai kembre ati ala abasi gutume kanne kenya nin sola kinga ya bane sahaba kediga nandiga akace nyobani ala abasi kace nyobani kace ge serentenga ya kitenga mobe ala yobani kinga ya bane ala abasi da gutume la khawara ala abasi da gutume la khawara kemra Allah arenti tinta kamana ala abasi gutume kanne mu hila khare tela nya kamo kenna ko sahaba keti tike andiga akace nyobani kemra Allah arenti kembirenga angara ala abasi kace nyobani kemra yare mana burun kutun suro mena anni kace nyobani kemra sahaba ke yare ken mori are su kace nyobani kemra ken wuro imagutume kanne mu kinga ya watibe yilenga kare ala abasi arasuma Allah hare mpaiga ke sahaba ga kace nyobani arasuma Allah hare nyana nyamar nan tani kace nyobani keda ken me khoni ma yilenga na kare doro Allah hare mutini ini wasani wara akime ma kinyani kema yilenga kare Allah hare likatai ate ala abasi tikembre nga tangandu maanga sanare on tanga la kunungare angandu maanga sana kenna ngi halle akhiyum pili akhiyul la mumpili kingani aqil ibn abi talib ar nawfal ibn al haris kembra tan kun kana maanga sana nan ka hanga aro ande mandana ken utbad ibn amiriya utbad ibn amriya on ken kana maanga sana kemra Allah renti kusrosi awi me maanga sana nantlana kusrosi gi maanga sa kame awqiya ana kuma maanga sana kame awqiya aw qomi ibban manesu tanjike kembra bani ngonyana tanati awqiya ken ganin nabur khora gilkangeni ana tana ken valerin koni lenki aw khorno hakaranda na sawunya dinar bani yime lenki ayan khante ken ni tambile wujunai bo awqiya ngajate ken dinarin kamundi kembira kame awqiya tawkun soroski manga sanati kenye nankaw ay me kallenga kiganya watibe ala basiti Allah renda ati tikembira tamu munda na garbon kolle nyawtu khurasunu do menawa tikembira tamu munda na garbon kolle nyawtu khurasunu do menawa tangembira kenna brebe ko kenna buinga ma ho khanda to khima tikembira anna munda na garbon kolle nyawtu khurasunu do menawa kiya ko Allah renti ala basira ati ala bas kanu Allah ke wuro hulane angara kangen boto ne be kina an kagume umul fadliya tel kenga umul fadli wurondo ke wati anda kangen boto nenkinai anda dangani ne Allah me be gani fadil ibn abasiya aro abdullah ibn abasi aro qusam ibn abasi anti ana ke wara kullemu dangani anda ampani daga gajaranga lahala suwani dangi gajara ke anta kentu agana ya kallenye kembiranga ana nabureke warna lemu kudugu teli kemanyawa kinya bane alabasi ti ti tungun nyime ti Kenya te khaganya wuro eribe sira suma buasira magande kemero Allah kembiranga kamane be garantu ni kenga ken kamane tungun kemera taro gumi yonda ko ina de kenno ko sui ati ashhadu allah ilaha illa allah wa annaka rasulullah wonuta aslama kenno ko ka hono kanara riwaya tanakune kendo kentabana tarun kitabu ni wonunda koyi nanti ala basi birambe Allah harengara kekara nanti ana kenna bure haqqatuwa
kembra tati Allah arenda tike me khani ga salamaw tike ni ga salamaw aro akhili khana salamaw tele kun salamaw de kun watlana manaburu kun watlana manga sarentu wa khamo tikun salamaw yi kamani salamaw ya foni ke sabura quraisunu itamo be ga yaw umar baratu wana tele kun watlana manga sarentu wa khamo kembra te Allah arenda jabi ta Allah arenda dangan kembra qurain kama qalle o golen tike an salamawe himbe ko qurain kama parce que ali kahirun de man nogaja kembra ona liga na tike aw manga sarentu wana kembra ala basi manga sarge tuwe akota kama akoto mawburu qur'ana ay wo yanka ala basi qibarendi ken qur'ana aya suratu lanfaliri qur'ana taqamu ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayran wa yutikum khayran mimma akhadha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sadaqallahu alazim atiya annabi me akoni seru dangane serebe no angaru mana burawo ga wankitendi akoni seru ra serebe no ga wankitendi gili mana buruma ti Allah gana khairu tu isono mundi Allah gana khairu turi kembra Allah woni hokini ya himbe gam paso dinan ta himbe ga ruguya himbe ga riya Allah wana ran plaza hoy himbe gam paso dina kenga kembra nga Allah utlana na nyahuma khana Allah utlana nyahuma ti wallahu ghafurur rahim Allah ni yahana yin hinan danain ke qur'ana aya yanka ala bas khibarin kiran ya watu be ala basa tiketa woni idungeta kenno ko sui kame awqiya arabuni lakin Allah araga ni du mangasa akhi golle me kinan aqiliya araken kana mangasa aro nawfal bunil haris araken kana mangasa aro Allah arenga raskani be kai kinan adde mandana kinani kinan adde mandana kinan amruya kemra araken kana mangasa utbat bun amr kema ala basi tarugumu na kwena disirani na burenyi ga Allah musri kemrenga kenya wati be atiken nimsi har Allah renga na hokko ni himbe ganga bake pasa Qur'an anti himbe ga rigi ya Allah wona hokkini ya himbe gam paso kenga wa Allah utlana nyahira akoma Allah lahirunu hillahu tura Allah na khairu turi awrni hokkini ya himbe ganga ba dinanta himbe gam paso dinanta himbe ga ruya kenna ga halle awrni ya huma ken wurena ina buren woni jidi kemra hoggabe ga riga serebe ken gabna hoggabe gitana ken ya sabu tar hogum na ko na dikkedda ga ala basi anna burele kugu anna burele jidi nan jidi ma serebe ga munmunu te anna burenga tik kame ani kene kame kome yugo ken ya ala basi ma jagun kanne ma yo munmunu honora jamane tana honora jamane tanari yo voyazini hono qowani yo gaga ne yana tol maga anna burenga gabo kembe ala basi agan kabarenya kemwari ka ala basi birambe hidange halesa sahaba iguratin ti kembrenga ti angel liga khamo tel kona ala basi liga kenna ko sabul yasar ken yangirna sigina ti kera liga ti kana ala basi liga abul yasar khayin sir misana sir ma'luginai kembrenga ala basi ti ai tangi mengerga ala basi ti sigume wa ni kerga sigume ke aya ala khem parampare sigume ke ala khen noron ta aya ala khem parampare ti ken ni kerga ni sidi kembra abul yasar garga kemra abliyasari ti are do qodo nanti aywa ti kana arga kema Allah haranta tankuru Allah haranta abliyasar tankuru tanatu malika iwana andema ala basi kama kem malika ken malika khorere kembra ken ko ala basi gra himbe ko nanti kerga ndana himbe gari kerga ikeme ya ganda kinga salam ni kuro mena ken Allah ri mara sawati ni nanti malika iwana abliyasar de manariga kinga ni malika khore kembra keni kewa ko ni nanti malikanu badri ko tay gajanan kaw kahirnu gajanan kaw islaminu kendangi halle banu ghifar qabila suruhi linyino birambe gajange nyimbe ngoni kumi kahirun do islaminu do mena badri ko ta kundiga yengi gidigile wa kama badri tate gire wono kundiga setu girege kama iwo munana ndiga gajange mpaiti hakarlanu hili keta ina hay islaminu do kahirun himbe ga nakata keta yana kama na ganima qoro ikunra kahiya na ganima qoro purgo imena hokitari ken serungo no anga gajange na wara mekro gajange tadenga bira me himbe ga nakata wo kunde mana na ganima qoro e khano takhno ko kitana kemra tuku soro hili inyi kenri yugo wani nambu bani ghifar qablandi aro ihawatuguni ari hawatuguna mbu isetu giren kama yugo ke me ko mana lagame qala ranya bane ngoni islamaw himbe ga islamaw kenya ngam na diga me ke go tar hugum na irwa ke hilla baga kenya ma kemra ati
ni kundo girege kama ikunda tabule wawari tabule ke au kamanali tabule ke au kamanali tabule ke ga tindo yawo simman kanya singi men kanne yawo ke ga tabule ke non yawo se khanu benu ganta famu yo kuma na ke mugu tabule ke itoge mwari ma iri se khane go mugu ira ken famu ken se khane te khamo hodi tabule ke non la kusandi aqdim ya haizum ti haizum ondiga ho kama na kengo tabule ke non kinga nya bane himbe gana hawa tunege ken no kusui ken sonnon ka cenguti anondi ken no kusui ken kara bo kebe gani bane yime kenyime akirikara honura ko ina ndaqdime bilame ke qoto mo wuruma na sawen malikan digan kanne agorni ti hankabe ara agorni ti force be haramar men kama kemma to bane ni kemera bane ko ni ken kirikara ka bane kara aw kama aqdim haizum ti haizum ondiga birambe agara ke ko Allah arenda ko inanti haizum ke tiken siyai badr kota jibril ga sibe kama kenya to ni haizum kembrenga jibril ya sige kama ko man haizum ondiga kembra yugo kira kenya mugu asonon ka jan kusaga kuta no gondi kembra bana yime kirikara ak Allah ko ni ra kende ma ke ma to ari kembrenga halle akel islamaw halani sa akel ke koni kembrenga ken sira o himbe ko inandi badr kota malikanu nyanka qawri tabule wari bani israilan ko igani tihin nondi tabule be gani yiti yaanji